cuaig, a ceathair, a trí, a dó, a hain. Cada rinne mé míthart. A ghuine, líon famid an lin le líomhrótaí. Smuoinemh iontach. Smuoinemh iontach. Una. Dearg. Gurm. Thuí. Trí gá hain té. Trí gá hain té. Seirc a ghuine an seirc é an nóíra. Ní eicim éon seirc. Féach tá sé ann. Datha an bhfuil tú ceart go leor, níl aon seirc ann. Tá mé ceart go leor, is cosú lumsa é. Ceart go leor a ghuine, léimimis. Sílam gur fearrdún fannach an seo, tar ar aghaidh a ghuine téimis. Ceart go leor a alid téimis. Fáistí nó léimisteach sa linn. Tá brón orm a ghaid. Ceart go leor a fáistí, caithfí mé athrú ba mé ar as go luath. An bhaca tú alid. Níl. Níl cá bhfuil alid? Cá bhfuil alas éilit an bhfuil tú ann. Alas, cá bhfuil tú, dúirt mé le alis gan léim. Éidir gur chuaigh alid go dtí an leithlis? Éidir, Seo an plán. Téimiid ag lorg alid agus fanan tú an seo. go maith. Alas, cá bhfuil tú? Alas, an bhfuil tú ceart go leor. Sin seir, ri. Gabhamis an seir. Alid, alid. Alas, cá bhfuil tú? Alid, alid. Alid. Cá bhfuil tú? Haringimis an seir go maith. Turann seo a thiorcín. Tom chun bret earth a thiort beag. Sílam gur bhreith mé ar seir. Nasha power. Comic teach, comic teach. Glímis ar gach duine chun an seirc a gháil. Alia, Eva, a ghaid tar an seo. Scanramis an seirc dána seo. Déanamis é. Tar an seo, a is bíod. Nó bíoh imní ar a fáistí, Tom chun bret é. Tararai, a ghaid, tararai, a ghaid. Yay! Tar agus bhí lom. Tá sé sóbhálta. Is é mo brethla inniu, Tom ag súil ag an lór brontanis. Téimiis ag lorg gach duine. Colleen Brethla, Colleen Brethla, Colleen Brethla. Hey hey an Colleen Brethla, is mise an Colleen Brethla. Táid ag bhulbhú iontas mór de Steffi a caithfimid ligan gur dhearmid muid a brethláin. Ceart go leor. Ceart go leor. Fan, a ghuí
chop, fully na ruddy the Oh, Shahu. Kadata are Yain of Agat and Shoko Kyun? Cunis. Viewer zero ek vegans on telefish. Oh, Killian to grout to ekfechens on telefish? Kada Hugan and Shahu, Stefan? Well, Neil Quivna Agum, Agus Hasti Kesh a Hur Kane Law at all in you. Is Saturn a new. Agus Hershey equivna dom. Coffee made imok goprana. Misha Freshen, Sheelam Ger Ogme and Kieran H2. Ní féidir lum a chreidúint gur dhearmid siad go léir mo bhreithlá. By Steffi Unsauce the Lesh. Maria fully na balún tá Steffi ag teacht. Tá súlagam go cuimhnói Maria mo bhreithlá. Hey Maria, wá leat immer to muilum. Le vet maconda, tá alán rudí le déanamh agam. Ach chu. Cada bhí sin? Sin Misha, rinne mé sré. Ho. Tú Maria, ach níor sréitin có glórach sin riamh rida seo. Is é mar stíl nua casalta é. Fós Misha, ná bhí buartha, tá gach rud ceart galore. Ceart galore an sin, buin tanna as. Scrisby tú an tiendas má sréhan tú a ríis. Tá brón Feo, bhí sé sin chógar. Cloch durish? Is dócha gur iondas é dom. Seo dumsa. Seo na Steffi. Woo, có Holland agus bug. Casti uhi I gcónaí é seo. Féidir go nimróid dahamam lai. Dasha. Oníthe, caithfí mé é seo a chead. Hey, Daha, cadatá agat an sin? Ní aon rud díreach roinns líomhróidí. Tigim. Wá leat dul agus immertlum. A bhfuil is agat, tá mé an gnóthach inniu. Bhfuil ceart galore, feici mé thuain sin. Oh, bhí sé sin gar. Dhearmid daham a bhreithlá freisin, agus ní hastíon uhi fiú immertlum. Ceart galore, cé acu ba chóir dom aránu. An ceann seo. Tar ai, tá súl agam go datnói sé lé, ba Steffi in rá leis an das seo. Ivan, tá Steffi ag teacht, fully gach rud. Fully on show. Hey, Ivan, cadatá á dhéanamh agat? Tá mé díreach ag agrú mo chuid rudí, tá is agat? Oh, in Norira? Cad é an cnoc sin de laba? Bhuail, Bhí mé in nóíra I brán madin mar sin níor chuir mé mo labba geart. Oh, ceart galore. An bhfuil is agad cé lá atá ann. Béidir go cuimhnói tú? Nói. Inniu is. Inniu is é mo cheall mo wadra a hiúil. Dhearmid sé freisin. Tar ai, Ivan. Caithfí mé é a chríochnú sula dúirfií faoi deara. Tá súlagam go datnóid sé le Steffi. Fully gach rud tá Steffi ag teacht. Ceart galore. Mamo, an cuimhin leat? Cuimhní a cad. Cad é, Steffi? Tá sé seo de Alice Dasa, Maria, Ivan, Mamo, agus Steffi, glór de gach duine sa chlán. Fully gach rud tá Steffi ag teacht. Is é dads mo yes dhearana.
an sin. Tá an telefís múta dála an scéal. Rinne gach duine dearmid mo bhreithlá fiúdad. Is cosúil nach bhaid mé aon chomhórdas ná brontanis. Tá sé chomhrónach. Ní féidir lom é seo a chreidúis. Rinne gach duine dearmid mo bhreithlá. Alex, will it pop or not? It will not pop. Yes, it will pop. Let's check. Oh no, I lost it pop. What about this one? Yes, it will pop. Yes, it will pop. Let's see. Oh. Yes, I won. What about this one? Will it pop? No, it's not this time. Yes, it will pop. Let's check. It isn't pop. It's a miracle. It's not a miracle, Alex. It's just a science. Yeah, I won You again. guessed it right, Dasha. You can play in Balloon House. Yay! It's not even that fun. In this experiment, you need to guess if the needle will pop the balloon or not. I'm sure it will pop. Oh no, it's gonna pop. But remember, all the experiments should be done under adult supervision. Wow. How is this possible? Imagine the balloon is like a big stretchy spaghetti. When you blow air into the balloon, it stretches out to make a room for the air. There are two areas in the balloon where the rubber is not stretched. So, if you carefully put something sharp through those areas, you are asking some of the spaghetti pieces to move aside without letting go of each other's hands. And because they are not stretched too much, there is a room for a needle to go through and the balloon will not pop. Wow, awesome. But it's bursted. Do you want me to show the trick with the tape? Yeah, show us. Because the tape helps to keep the hole small and holds the balloon's skin together, so the air doesn't rush out quickly. So the secret is when you put tape on a balloon and poke it, the balloon doesn't pop. Dasha, Alex, let's move to the next experiment. Time for experiment with balloons and lemon. In this experiment, we will find out if it's possible to pop a balloon with a lemon or not. With the lemon? No way. Let's test it. That's not possible. You can even do it with the lemon skin. Okay, I'll try. It worked. Wanna try orange and lemon? The balloon bursts because the juice from the citrus has acid on it. This acid makes the balloon weak and causes it to pop. Whoa, it's magic. No, Dasha, it's just science. Yeah, let's move on to the next experiment. And
next experiment is with balloon and the paper. A paper? First, you need to wrap the balloon on your head. Then, hold the balloon close to the paper. Wow, how did you do that? It's like a magnet on a paper that sticks on a balloon. And you can collect the paper without touching it. When you wrap a balloon on your head and then hold it near paper, the paper sticks on the balloon. It's so cool and magic. No, Alex, it's still science. My turn. This happens because rubbing the balloon on your head creates static electricity, which attracts small pieces of paper, making them stick to the balloon. Good job, kids! So Dad, why some balloons pop in the first experiment? Yes, can you explain please? Sure, kids. When you press a balloon onto one nail, all the pressure goes onto one small point. And the balloon pops! Hey! Okay, I see. What happens if we have more nails? Now, if we have more nails, the pressure is spread out over many points. So it's harder to pop the balloon. So that's why you didn't pop the last balloon. Yes, exactly. When you squeeze a balloon between many nails, the pressure spreads evenly across the entire balloon. This means no single point receives too much pressure, so the balloon doesn't pop. The same thing happens if you stand on the balloon. Really? No way, I cannot believe this. Yes, because the weight evenly distributed among all over the balloons. Yeah, I get it now. Dasha, Alex, you've learned a lot today. So now you can go and play in Balloon House. Oh, wait a minute, what is that? I know what it is. Wow, it's a multi-layer balloon. Let's have some fun while kids playing. But remember, doing experiments without adult supervision are not allowed. Wow! The last one! No! One more! Woo! My friends! Okay, where are the kids? Oh! Alex, Dasha, are you ready for the last balloon pop game? Yeah! Let's have some fun and pop all the balloons! Come! Wow! Wow! My color is red! My color is yellow. My color is blue. Yellow! Ooh, Dash, it's you again! Dasha! Oh no! Every time it's me. Yeah! Dasha! Dasha! Yellow! Red, please, red, please! Red! Oh, thank you! My color blue. I want. Red again! Woo! I think I will win. Yellow. Woohoo! Red! Yay! Woo! Yay! I love the balloon pop experimento. Seo tithe dríochta.
Castian Alonzi of Uts Unis Gavosvi Shit. Hashglib a Hain. Hashglib a Do. Hashglib a Tree. Woo. Mahu. Kuakt na Driachta. Ta de Hiha Teresh Eri Komor. Oberwa a Foshti. Toma Hiach Glass. Tama Hiach Bonjerg. Toma Hiach Gurm. A Chalini ta Sween of Agam. Cadfui Dushlon and T Cart Chlor Fihis a Caher Ur and Kliga Immerch. Mar sin féach tá an dúsláán éasca, caifimid or truscán data a aimsiú agus or dithe a wasisiú is bándirg magá. Datha, caifi tú de cheach a wasisiú le truscán glas. Steffi? Truscán Gurm. Ach a chalíní brustagi, nílach dech nóméid ann agus tusaíonn an tamanis. Gurm, Tom ag lur Gurm. Féach seo, céin folcadán glóta. Tá cuma wá is maitlam é. Déidan é seo a úsáid. Céin siomra mór, déanamish cuardach Gurm. Fecam alán Gurm. An irid sin Gurm an seo tusaimish. Ai lat, te. Woo, Gitor. Tá fuam fiúnúir aige, tógamish é. Woo, Teddy Gurm. Tá sé có glótsa agus tá sé Gurm. Woo, Marcus. An irid sin urlashi Gurma, Stefa. Saxophone an bhfuil sé agat. Is maitlam é. Braegon Gurma. Íontach. Woo, Lampa Gurm. Seoir. Leithroads Gurm. Agus Cor Gurm. Fiúnúir, Tom Brodúil asat. Batman Gurm. Agus Elephant Gurm. A ghuine an bhfuil is agah céhé seo? Stick. Tá an paróid seo Gurm freisin. Is paróds Gurm é seo, era, tá siad an anamh tá an tá leat, Stefa. Lullapop có mór sin agus is é mará é. Steffi, an bhfuil tú cínta gur míon leat é a ithe. Níl is bí a bruscar é, joí mé rud éige níos fearr. Ceart golóir a fáistí, tá bí a bruscar an bhí slánsúil ná hiigí é. Déada sé seo a bheith úsáidach. An chuid Gurm, caithfí mé brustú. Sílam go bhfuil golóir rudaí Gurma bailithe agan, brustíimiis. Tusaimiis an bhaisiú. Cóbug, cosú le carpéid fear. Cócluthar a ghuine an maith libh an seach. Tógamish an elephant Gurm. Cá hot chórdum an cá seo a chur. Tá is agam. Líthróid le himmert sa teach, smaoinmh má. Anis is é. An gitor. Anis by tú a chóní lum. Anis tá bailúchán umlán de bhréagán agus urlashi Gurma agan. A chuirde brú an knappa is maithlam má hatníonn an seach libh freisin. Woo, Leithróidí. Forfa. Tá sé anfuinúir an seo, ach caithfí mé rud éigean a chur leis. Tá sé an éasca é a dhéanamh.
Anis tá sé mo heall chun rudí bánsar go chuirda. Seo go díreach atá uam. Iontach ba sé na charpéid I mo heach. Whoa, féach cé bhéad breag an bánsar a ghine, cad é an da is fearr leat? Beidir go mai an rud bánsar seo úsáidach. Tatan an fís an seo má hatníonn bánsar leat níos mó ná gurm. Tom chun an siomra is ála a bheith agam. Féach Tom an láidir. An féidir lum cabhrú leat. Se, nóí is féidir leat. Níl a lehéid de rud ann agus an umarcha bánsar. Níl, planana eile den lá inniu. Ó, a bhucht ní hé de lá inniu. Tosíimiis an maisiú. Brat dúis. Tá cumad zas cheanna féin, ach tá rud éigean in asnamh. Tá is agam cad atá in asnamh. Tá cuma furfa nach bhfuil? Coffee mé rud éigean glas a aimsiú. Datha, anis tá sé de heall, féach cé bhéad rudí glasa atá ann. Glunní glasa, cad a cheapan tú? Whoa, is matlam é ach ní hé atá uam. Is matlam an ceann seo agus tógfí mé lum é. Wú ol féist eile, ach tá sé glas. Tá sé róchrum, tá smuoineh agam. Nathair glas. Ná bíomh agla níl sé nimhúil, is cosúil go bhfuil sé ag miongóra. Crocodile. Yé, tógfamid lin é. Cordíimiis rud éigean eile glas. Donút glas, tógfamis freisin. Tá gach rud glas agam inis. Sábháilteacht dús. Ceart galore. Am le maisiú. Ceart galore, tosíimiis ón carpéid, tá sé chomh bug. Tá sé ancompordach. Wú, féach cé chomhálann a tháinig sé amach. Ba watlam a eáil. Tá sé beagán dúrcha an seo. Sin níos fearr. Datha, tá tú ceart. Tá sé ancompordach inis. Agus curfí mé roinnt silse leis freisin. Cé chomhálann a tháinig siad amach, gurm, bánsarg agus glas. Tá siomra deas agat. Ó, cad é sin, cad atá stí? Conas a uslíonn tú an busca seo? Níla is agam. Is cosúil go bhfuil siad an seo chúis. Cad iad na súla sin? Ó, cínsa. Datha, té agus feid a cheann féin. Tá, iann sé.
Ceart galore, anish tá sé de hell. Sha, Erin sé. Féach or ning na fada. Cad faoi gnasfaí muid or dithe le chéile. Smuin of Ionta. Dia rich, dia rich. Dia rich, dia rich, dia rich. Is féidir lum tú a chlustal. Ceart galore. Tóg ceann daise. Dia rich. Dia rich. Is féidir lum tú a chlustal. An féidir laat mé a chlustal. Tá. Listal le vania vania kidge. Conas atá tú? Cod fwy an drama in you? An will shib ag buint tatna vas? Se, táid ag buint tatnamh as. Dia rich, Conas atá tú? Tom ag mam.